Ljudi, dobrodošli u moj novi video. Dobro jutro vam želim. Hoću danas u ovom videu samo da vas pitam da li neko zna gdje može da se kupi ovaj tu set i ovaj tu set. Dakle, ovaj i taj. Ili da li neko prodaje ova dva seta. Znači, ovaj iz 2012. i ovaj iz 2011. To je to što se tiče ovog videa. Ako vam se video sviđa, lajkujte i zapratite me. Na 100 pratilaca sledi room tour. I sad ću snimiti neki video za 50 pratilaca. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada zdravo i doviđenja.